namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, I'm taking an update about Papa Rhulani and manager Philani. Sungula ka timhaka ta Panty mi swi vona kha trend strong. So Papa Rhulani fike hi hlamusela ku no longa hi mbarisa Panty kahle i mani and i suka kwini. Yeah, xihlanga lexiya very ugly. Yeah, xi huma mavelewe hala ka malamulelo. Xihlanga lexiya ne xa swindhakwa xa swindhakwa swo phateka engaku n'wanuna. As we can hear, it was just an extra mystery ku nwendwa o makwene ka malamulelo I agree. So nwendwa kahle luya a yi data na yena Papa Rhulani ku Papa Rhulani no yi jika kwana na kwala. Nwendwa hi yena luya hamba yi landzelela le tigigini le kambe ri le kwini le vo Maputo yena nwendwa a hamba yi landza le mi kuma ku yi nga ri ku vuyeni and stuff like that. It's the same girl ntuku agree ku a swi ndlela yini sweswo a yi mbarisa Panty to be honest. Yeah, and then from there hi move hi ya ka section leyo kahle swi ndise ku yini like swi te njhani zi mbala Panty Papa Rhulani. So yi fike yi hlamusela this way. Xi li mbarisa Panty xi ku Papa Rhulani a heteke tiphiki. Welcome. So yi pfumela mba Panty. A dakwile. As you can hear, social twiseka. So Papa Rhulani kahle hi ndlela yin'wana yo tekeriwa advantage hi cherry ya yona hi ku vona ku yi dakwini a yi mbarisa Panty. And some other details hi va nga hlamusela i ku nhwanyana luwa yena nga ti posta ti-images leti a nyika vanghana va yena ku va posta online va ti trendisa. So yo swi endla intentionally a ni tivi ku endleke yini swi ze swi fika kwalaho kokwani site ra na a hi ri tivi. So a swi ta va kahle maybe na yena loko a ta hlamusela side of story ni kota ku swi tiva ku endleke yini. Yeah, and then from here eka data section mi nga ma hleketa a hi vikele video clip la Papa Rhulani of course a yi ri ku jamukeni swi vula tani yo jamuka yi ku a yi mbale yona nsef ya tisuna leyi mbale henhla ka nhloko a ni ka ni nga agiwa hi swona but at least sweswi yi vuyini ta swi basa kambe a dakwise ni ku twa ku phethile nsef ya tisuna etiso ya ku nsef a yi nsef ya tisuna u te phethile nsef ya tisuna a wu pfalela tisuna se if ala Panty tlevekena no mo mali Panty hlokweni. As you can see, I thought hlangane a xi la ku dodwa mina. As you can see, loko kombiseni ku a yodakwa ngwenya nako ya pfumela ku a yi mbale yona Panty. It was a real Panty. Imagine mari teka Panty veka henhla ka nhloko swin'wana swo ndina ku yo loyiwa. Imagine guys teka Panty veka henhla ka nhloko your brain la ku famba la ehleketa ku hi kona hayi swo rhongo ngopfu swo rhongo. So yi ra hi dakwini ku hi yona as you can see. Yeah, then from here na swifaniso swa Papa Rhulani swi ri ku trendeni online ku mani nga ri ku twiseni ku endleka yini hina swi fa swi hi chuhisa ku endleka yini kahle. As you can see Papa Rhulani a swi komba yi thyakini swi ndlela ku hungu yo bihi misava so deo leswi a yi ri swona a swi chavisa swinene ku ze ni video ni nga endlanga hikuva ni nga swi twisisi ku endleka yini na lava video clip ku twisa ku a ku endleka yini. So yi fike yi hlamusela hi yoxe Papa Rhulani ku a ku endleka yini ku ze yi languteke hi ndlela liya. Va vi va nwisa godos majitela ma hi vo mani mavito ma vo laha godon i xamu. As you've heard, Papa Rhulani not savan. Vela I shama loyi no kan ndeva ku ndla air. It's not this shama I shama lo Brian ya gagashi ne. It's not that one lo le lo wa bands. It's not that one. I shama un'wana yena loyi va nga nwisa na Papa Rhulani and that godons ya kona kwani yo a xi tolovela leswaku ku ze a byi bini bya le bya ize yi wine hi ndlela liya. And then from there a ko va xitori xa chela guys swi swa mi swi tivaka yi ala kusuka Tembisa na sweswi yi le ku aleni completely. Manager plan is trying ku a ta n'wi susa kumbe a n'wi tlherisela kaya a kaya yi ri chava ku loyiwa a swi ku swa leha like for now a ni siza ni vona solution ya swona a hi swi lava ku ya Soweto Papa Rhulani kahle ya lava Tembisa swi very clear. I look slaveni so for this one I've been thinking until va kuma a proper solution. Loko ra mi ngeza mi subscribe a ni ta kombela mi click subscribe.